Yes, ibihe byiza rero nshuti bakunzi ba Mazo TV tugarutse muri breaking news updates ziba bivugwa cyangwa se ibigezweho hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubizi ko rwa rugamba rukomeje guhanganisha umutwe wa M23 ndetse na coalition ya FARDC rumaze kuba rwakomera, rumaze igihe kirekire bakunzi ba Mazo TV. Ubu ngubu rero tugiye kuba tubatembeza mu bice bigiye bitandukanye tureba uko biramutse ku kibuga cy'imirwano cyangwa se mu buzima busanzwe bw'abaturage bahereye muri utwo duce, by'umwihariko turibanda muri axe ya Masisi, Rucuro, Sake, Fizi, Walungu, Ovira, Bukavu ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tuza kubabwira ngo ese biramutse bite muri iki gitondo bakunzi ba Mazo TV. Nta kindi tubashishikariza rero, wowe utarakora subscribe cyangwa se sabone, aka niko kanya cyangwa se iki nicyo gihe cyo kuba wakanda subscribe, ikibuka gukanda like, share ndetse na comment kugira ngo uyu muyoboro wacu wa Mazo TV ube wabasha kwaguka. Bakunzi ba Mazo TV rero, reka tugusuze rero wowe ugeze mu masaha ya mu gitondo, uri mu masaha y'igicamunsi, namwe mugeze mu masaha y'umugoroba. Ndabizi neza ko muba mutwumva muri benshi cyane aho mubaherereye hose, haba ari muri Repubulika y'u Rwanda, mu gihugu cya Kongo Kinshasa, by'umwihariko abantu bari hano mu mujyi wa Goma mbasuze cyane, mbabwira ngo ubu ngubu tugarutse muri breaking news update nyuma y'igihe cyangwa se nyuma y'agahe twe dufashe tutabagezaho imiripuko. Murabizi neza rero, ntabwo kuba tutakora record cyangwa se ngo tube twabahereza imiripuko biba byatworoheye cyangwa se tweba ari ibintu byoroshye. Buriya byari ibibazo twahuye nabyo, ariko byakemutse. Ubu ngubu twagarutse nk'ibisanzwe rero, tugiye kuba dutemberana hano mu burasirazuba bwa Kongo, tubabwira turahera ku munsi wo ku cyumweru, cyane ko aribwo mudaheruka kubona ikiganiro. Ku munsi wo ku cyumweru niwo tuza guheraho tubabwira ibiri kuba, nyuma y'uko twe twabasezeranyije yuko tuza kubakurikiranira umuhango ujyanye na Doha, ibyabereye Doha, ariko ntabwo byadukundiye neza ko tuza kubagezaho izo updates zijyanye n'amasezerano cyangwa se n'ibiganiro byari byasubukuwe hariya i Doha. Ubu ngubu rero ndagira ngo tuze kubinyuranyuranamo mpaka tugeze kuri uyu munsi wo kuwa gatatu, nyuma y'uko nanone mu bice bigiye bitandukanye, haba za Masisi, za Rucuro, imirwano yongeye kubura mu gihe M23 intumwa zayo cyangwa se delegation yayo ndetse n'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bateraniye hariya i Doha muri Katari. Ndagira ngo mbamenyesha ko cyangwa se mbabwire ko niba mwarabibonye ku marezo sosiyo yagiye atandukanye ko M23 yemeranyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko FARDC igomba igiye kuva mu mujyi wa Ovira, nyuma y'uko bitangajwe ko ingabo cyangwa se abasoda ba MONUSCO bagomba kuba batogera bakerekeza hariya muri Ovira. Ibi ngibi rero byose tubikomozaho tugendera kuri ntabwo ari cya gitutu gusa cy'amahanga cyavugiye kuri M23, ahubwo turabihuza na kwa gutabaza kw'abaturage, by'umwihariko abanyamurenge bari hariya muri Ovira. Ba baturage bakoze infiltration bavugwa ko korana na M23, bagatotezwa, bakiba, ubusambo, ubujura bw'abazarendo, ubujura bwa FARDC bwari buherereye hariya muri Ovira. Ibyo ngibyo rero amahanga yakomeje kubirebera. Bwa mbere twumvisha amahanga avugiye abaturage bakunzi ba Mazo TV. Ubwo rero nyuma y'ibyo ngibyo turaza kubabwira ko M23 yateguje ko igiye gutangira gutwikira Sukhoi na drone bya FARDC mu birindiro byabyo. Ubu ngubu rero nyuma y'uko ibyo ngibyo M23 yatangaje ko FARDC igomba gukora repli strategique ikava muri uyu mujyi wa Ovira, ndetse ubundi ntabwo tuvuga FARDC gusa, turavuga coalition muri rusange. Nituvuga coalition muri rusange rero, turasanga FARDC n'ibikoresho byayo byose na za ngabo zirwana kuri uru ruhande bigomba kuvanwa muri ibi bice bikerekezwa mu bindi bice, ahitwa za Kiriba muri Plaine de Ruzizi, naho ku munsi wo kuwa mbere hiriwe imirwano. Ibyo byose turaza kuba tubinyuranyuramo, aho umutwe wa M23 rero watangaje ko ugiye gutangira gutwika indege z'intambara na za drone bya gisirikare bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
biri mu ibisanze hariya mu birindiro byabyo mu gihe byaba bikomeje kwifashishwa mu kagaba ibitero byica abaturage mu duce M23 yabohoye. Twabonye ko ahitwa za Kadutu na za Kabuzi Zwega, aho ni muri Bukavu twumvise ibitero shuma byagiye bibaba bikoreshwe za drone CH4 4B. Izo ngizo nizo zagabaga ibitero mu cyumweru cyashize hariya za Bukavu. Ibyo ngibyo rero tubifata nk'iki ko M23 itabangamira ubuzima cyangwa se kwishura ukizana k'umuturage uri mu bice yabohoye. Kwereki ingabo za leta zo zikomeza gusheringamo ya mijugujugu y'amabombe, ya mijugujugu y'amakompora, za dashiwani, za semugi, za ememugi zose na za murutiye zose zikaba zitunze umunwa hariya muri Bukavu. Ese kubera iki M23 yo itagomba gukora ibishoboka byose ngibe yasigasira ubuzima bw'abaturage baherereye hariya muri biriya bice ingabo za guverinoma ziri gusheringamo? Ibyo rero byatangajwe na perezida wa AFC 23 Bertrand Bisimwa, ubwo yavuze ko bitemewe na gato ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kwishimira gukwirakwiza urupfu mu bice byabohowe bukoreshejwe indege za gisirikare, drone na Sukhoi. Ngo rero ngiryo terabwoba nirikomeza kwibasira ibice byabohowe, ibyo bikoresho by'urupfu bizarimburirwa mu birindiro byabyo. M23 rero yo ikomeza ivuga ko umugambi wo gutwika ziriya ndege na drone mu cyumweru gishize zakoreshejwe cyane, by'umwihariko mu misozi miremire iyo muri teritwari ya Fizi ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bigomba kuba byarebwaho cyane n'iri huriro ry'ingabo za leta, cyane ko hariya za Minembwe na Mikenke nanone ku munsi wo ku cyumweru, nibyo nababwiye, ku munsi wo ku cyumweru twirwaneho na M23 baratewe hariya Mikenke. Aho Mikenke rero ni hahandi nanone muri ya misozi miremire ya za Minembwe ho muri teritwari ya Fizi. Iyi Mikenke byaje gusiga imidugudu igera kurenye M23 na twirwaneho bayitakaje. Amakuru avuga ko rero ibitero byo mu kirere ingabo za FARDC zikunze kugaba mu bice M23 igenzura akenshi ngo bituruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi ndetse n'icya Kisangani ho mu ntara ya Kishopo. Ngo mu mpera rero z'icyumweru gishize leta ya Kongo Kinshasa yatangaje ko ikibuga cy'indege cya Kisangani cyagabweho ibitero bya drone ndetse ko hari n'umunani icyo gihe zahanuwe, drone 8 zarahanuwe. Ibyo ngibyo rero ni bya bindi natangiye mbabwira ko M23 igiye gutangira kugaba ibitero. Noneho ntabwo igiye kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo cyangwa se bya coalition, ahubwo yigiye kwa advancinga. Ntabyo kuvuga ngo igiye gutera, ngo igiye kubohora imidugudu runaka. Yo igiye kugenda irimbura icyitwa igikoresho cya gisirikare cyose cya guverinoma n'ibirindiro bya guverinoma aho biri hose, aho biherereye hose. Bakunzi ba Mazo TV, turaza kubabwira ko kandi nanone iwarikare inyeshamba za AFC 23 zacakiranye niza NDC Lenevu ibukumbirwa. Ahangaha rero iyi ni ya mitwe nk'iyi NDC ndamya nashidikanya neza ko ntabwo ari bwo bwa mbere mwayumva mu biganiro byacu tuyivuga. Ni ya mitwe imeze nka za ADF ALU, imeze nka za CMC, imeze nka za CRAP, CRP CRAP. Izo zose murazizi ko ari ya mitwe n'ubundi yo kubambuka ni yabagwidoshi muraye bose n'aba General Topurukarame bose. Nta handi rero ubundi kumva ngo ibi bitero twabyumvaga ahantu bita za Bwito muri Rucuro, ariko ngubu kubera ko M23 igenda ya advancinga n'ubundi ahitwa Tongo. Murabizi neza ko hari harabereye isibaniro ry'imirwano, cyari ikibuga cy'imirwano. Nyuma yuko rero iyo Tongo na Bwito M23 imaze kuyibikaho, abangaba bose iyi mitwe myinshi igera kuri 50 mu busesenguzi bwacu nuko twifashije n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, tubona ko iyi warikare irimo imitwe yitwaje intwaro, imitwe yiterabwoba igera kuri 50 nkuko byavuze. Iyo usomye kuri lista neza iyi mitwe ikorera muri warikare bakoreke imitwe igera kuri 70, ariko
iyo uyihuje neza usanga hari imwe yagiye yikoramo ama branch tudemi urumva nka FDLR tugiye kubara FDLR ikorera hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo byonyine bakubwira ko FDLR iba hano za Rusayu, FDLR iba za Kibati, FDLR iba za Warikare, iba Rucuro, iba muri Sud Kivu. Akizo zose ziba zitwa amazina, zigera muri burasirazuba bwa Kongo zigafata andi mazina bakunzi ba Mazo TV. Turimo tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu rero, tuza kwararikira gukurikirana ikindi kiganiro tuza kohereza mu masaha y'igicyamunsi. Tubashimire mwese tujyanye ku musozo w'ikiganiro, tubifuriza kugira umunsi mwiza, Imana n'amafaranga impagarike n'ubugingo.